kamu musik na operasi. Raja Purba Sendol Sanggul, tulang nami Raja Purba Sendol Sanggul, tulang Rorobot Raja Munte Sendol Sanggul, bona tulang nami Raja Purba Sendol Sanggul, sok-soknya nang hula-hula nama-nama rangi Raja Purba Sendol Sanggul, Raja Madalu Sendol Sanggul, sok-soknya hula-hula nama Jai Raja Sigalinging Sias Borong-borong, molo mamangara di hamu Raja nami pengamara di Mencalo Haruromna.
tulang sihite sopa ukuran yang ngamuna raja nami. Baru nami batu dua pemuda di belakang perangkat. Nauli raja nami. Sopa ita tulang. Senaku nama boras rasa masuk tulang sihite. Aste. Di Soma di Hamuna tulang nabi Raja Panjaitan Mangihuma tulang Panjaitan Nami taruh kamu tidak di belakang belakang. Raja Makpau tulang di Soma Helanami Batubi Dohod Guru Nami Astarina. Pada hari ini telah menerima pemberkatan nikah dari Tuhan melalui hambanya. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan di sini yang seharusnya tadi pagi akan diupah oleh Bapa sama Mama Borhat Bahoboru Tuhutani si Batuang Marga Batubi Batu Duhoko na boru ni Raja boru nenggolan ate alani kalau ada yang kurang enak dia nanti di sini ya berdoa sama Tuhan supaya berjalan dengan baik. Jadi buat masih bunai inak aja bu gitu betul si bunai suapon ma tu boruta tuluhani doh tiganya oti baru satu helata. Jadi ini hanya sebagai simbol ya. Kenapa dibikin satu ikan, satu piring nasi, satu air, nggak boleh dua, harus satu. Karena kenapa? Visinya supaya kalian satu ke depan, satu dalam perjalanan, satu dalam pikiran. Oke, Tuhan memberkati.
ko ni matanda yon. Rohani pamuro muna raja betul apa sama kamu raja nabi. Marhite tulis pengaron bersaudara. Tulis pengaron bersaudara. Asatu penggabian perhora sama sepengaron tulang. Boleh tu sonlop pinabui pasat kami. Mas marohan raja. Asa song hatan itu dua marohon. Tikinan inopa orang-orang pangarauna. Tusong nope nabui pasat kami. Tuhan tadi bersama pasat pasuna. Song lima dah tu lah. Matutu. Songanima nang diamu raja ni pangurun nami raja ni betul. Tatiop. Di hari nauli di manogot ni Aryo nung ngataka sudah rohami tulis pangano masak cukup nama saudara lupa na tahu siap kamu pangurun nami raja ni betul. Muaipe dapur mau gasna pasakon nami mah deke si mudururun pinta nami tu amat talibatan anjia mudurun kamu raja ni pangurun nami raja ni betul. Di permain do kira nami tuak karena mangigot di bagasan kasih yang dari Tuhan kau tekas do bison pasal kami dek ke si tio anjia tio pernidata menatap keindahan yang lebih baik ke depan pasu-pasu ni amat tadi wata dengan bahasa dek ke sahat anjia mah sahat panggabian sahat perhorasan di hita salunan merkulian berburu lumumi mah di pengantin jalan kota songonima nabuh pasal kami asasi titik masih kopak bola-bola pangarauna molo songonop penatu pak amat tadi batama namang gohi pasu-pasuna tak jalan betul. Baik, masuk jalan. Martanya kita Ale Jehovah di bata amanami na marhabang sana di Bonogijang. Puji kami oleh Tuhan, marhiti-hiti keluarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dipakai haruan kami doa di Tuhan dengan bahasa doa sini Tuhan. Nasa itu tong di loko di kami. Bui kami oleh Tuhan dibuka saktikyo marhani pasong. All hasan sebagas nami Tuhan anon dibugasan las meroha. Tuhan sian pagnutuamu dari Tuhan dibugasan sadarion sian nama lubuk nyari. Lima markas ni roh kami dari Tuhan kemampuan anak burung di Buriani di bagas jurong majalo pasu-pasu parbugason marhiti na pasong pos markanami dari Tuhan di anak do burung ni Buriani nasa toktong permano nasa toktong ajaran dari Tuhan di perdalanan ni rumah tangga na sudah marhiti pinter di perbadiai anggiat gabe rumah tangga na langgeng na marlas nilo kaya ni Tuhan awari na mangyo mula te maniro kali Tuhan disudiringan basami dibugasan tikyo na ni Tuhan ning urutan namin maulaw namin marhiti ulaw siya nakabatahon namin ni Tuhan ima napasahaton adat o mancalo adat kali Tuhan siya ulaw namin posmarohan namin ni Tuhan disudi ragam ni ulam namin. Ho nama jongjongi ho nama nuturi. Anggi mardana na ni Tuhan ulam namin dibugas ang dami dot kolong nasyan ho. Mauli ate madi ho ale Tuhan ate. Dibugas at tikyo na ni Tuhan ng mga lago kami mariti si pangano do sinumon nang pinarade ni hasubuton. Siyan hamorami do ale Tuhan di jaro hasubuton ni. Mangido mangilek kami ni Tuhan pasu-pasu masih pangano do sinumon. Asa makorhon gugu ni baru makorhon ay paso nito pamatang nami ganung masada-sada asiro hamdi hami ali Tuhan jol mapardusa doa jumulu kurasi hami ali Tuhan siya hadusan nami asa tama hami ali Tuhan di hadapanmu mangido do majalo pasu-paso ni sipasato ng Tuhan matanging ng sukaw kami ali Tuhan marhiti-hiti ko na anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Jadi siti masih opa golang-golang pengaruh na walaupun sorni na penatu pa tuat dari batawan sama-sama baik.
rodo kami siang huria kami beta mamini mengadopi domu ima di Pulau Ka apalagi temu di bawah sadarion nang tekas baca lepas pada masa ribet akan dicatat di huria las dulu di dalam seudon dan apalagi temu basok siang kami buat dokter halal ala kamu inang buru purba bahwa kebetulan nak dong sonari lebih sebelas kemudian kita mili lalu penyakit pada dulu di orang kami pasahan tu nak keperluan ini orang marmite sikap ni ulus dohong tupak masa akhir bagi orang kami yang dan martabak mak kasilah seluruh yang seperti mana kita yang kami Tuhan akan ada Tuhan Allah kami sehingga Tuhan kami dia mau kerja umur ada hidup benda tutup benelopu ada hati ini patut tutup hormat nang mau sorma tu apa ini diri paupu sahab ma tu nomor ini sahab ma tu nomor ini so ini mah demikian dulu pengantin berdua ya Ali Febrianto dan Asterina Guru Nenggolan kami atas nama Surya Gudang ini kami sampaikan selamat semoga kalian menjadi keluarga seperti yang saya katakan tadi keluarga yang setia sampai akhir biarlah lewat kehadiran kami kalian boleh semakin bersuka cita ada pepatah orang Batak mengatakan bila tukang kudur mengenai kopi tapian tentunya yang mengalahkan saya di sini mahamu dapat anak persaulian masa firman dapat gol-gol mapasalongan firman to dimuna luju-luju mah tujuan anak persamotan masa sah masuk sama kemudian pas satu nama perbunyuan set kami nama kawalong yamu fakta beri mata mana menggohi pasu-pasu nasi lu bunyi mahami nama perbusi nami bertemu nama perbusi perjuli teman-teman melihat gudang terlihat apabila bahasa disiala asli dohong Tuhan nama ngerawat kita nama kalian ayo masuk di kita di tikion ada sekolah kita kalau berumur terowak nih kalau saya ina udah ada datang jadi baru mari kita bawa deh jadi kau buku baju dulu kau punya bersama jelas roh sama bagi berita ceritain mama dia ada rencana berkeluarga tapi dia udah sekolah minggu udah nggak apa-apa nagelak piara do nabalga piara do asir wanita Tuhan atau pemulih ini tiador nalai nanda ada maupun ibadah jadi kalau saya dekat banget sama mamaku ini karena mak bermunti mamanya bermunti jadi nang budaya kan bawa makna jadi macelas dorhan amin mamer acara nang petutuk gelek cukup bahagia deh kita pada saat melihat Tuhan jadi pada buru langsung marham semangat sehat panjang umur bawa masih dekat jangan mohon asa tambalas rohat tertujuan dan ada jadi nak pedawi barat tetap dengan komunikasi jadi sama lima kecuali mungkin satu kena yang menyusul ala gudang belum ada keluarga ini Nenggolan namangda inangda rak martanya mai tamang inang tuh anak ketong asa keluarga berbahagia asa anak ternak langgeng sampai tu sarua tua ada mangda atau ini dia dorna dapat omongan tetangga korang itu matanya ada yang mangda inangda dia rasa-rasa mai itu saruna boleh ada mah ini cekak
mengajar Basong Wangani Kanyang nami Tomatu Dibata saya lampu pas nama dengan kuat saya lampu sehat na tujuan narion Paswa nami saya dengan lima Paswa kami dia kami kakak kami Soal dulu habis yang untuk pemodongan naik pasahaton anggaran dasar rumah tangga semua wali dua belajar musik. Supaya kalian nanti lancar rezekinya, gampang nyari uang, persilakan untuk mengambil sebanyak-banyaknya, tapi dua jari aja. Ya, silakan. Ya, permain kami ambil sebanyak-banyaknya, tapi dua jari. Nah, masukkan ke kantong soal ini. Jadi sini mainan. Kalau mau kalau biasa kita mau itu sama tuh. Perjolo tarok tomat tadewata ala dilihat tuh pertikian dihidabui pajuk panggo di bagasan pertikiano ima namarlas ni roha hita mulat tamat tong tutua mangboru makadai dohono masona not tua molo makadai karaja naik manen di bagasan las ni roha molo boinian ala ilihat panitia tua anak yang pertikian Koharo among guru belongmon udah tahun 25 menit na ubang ido among guru niya 15 menit. Wah, guru no to 15 menit. Nah, udah itu lah, udah seru hati nih. Kami majalah oras didok na tua-tua artia menabonani hari si pasada mulai bulan. Bolong-bolong tempat tomak kata yang guru asa pada kamu mapinggap padukuna. Asal baris-baris kaca mati rula Pak Allah. Molo masuru indah raja dengan maat tongolo tarlumu di molo hule nama suru saya martabat abadu di iba pangomong baru nami mau lihat marajanya amang berunung ngatutu di pasahan tamu tu kami pinggap panukunan ima pinggap pasu naho di hundulan na asimat tung rohani dewata memasuk-masuk maibana tu hamu ang kerajaan amang baru nami nang tuhita sa luhut na diginjang ipi kepasuan amang baru takas do di baik kamu adong perbuat bir dohono masuk na tua firma koki bahu batok pasalongan firma to din yang uraja namang baru nami saya luju-luju nang akapan na di son di baik kamu nomor dongan depan napuran si palas rohani akka inakta solipari dohono masuk na tua napurat tano-tano man narangging marsiranggongan tungbadat tapi penamang buru pada udao toditama marsi gonggong las di somar dongan ibek kamamang buru rupiah nabinokkan di pamarintata asimat tong rohani Tuhan martabata maka pasu-pasu di hamura jani amang buru nami asa tong banong mulak ka rupiah na godang muse lapas akapukan horong di hula-hula amang buru ubuak maju tolu siap pinggap panukunanon sohon na tua
asa tugu ngolu-ngolu asa hupahut tayo majo tuhudulan na buhamang baru Gabi tulang ulat tulang. mulia tema di raja namang baru nami bertikian na binasa dihita na marhawarang ipaparan no puta to gambar musik dison nung ani jalo pinggap panukuna si raja namang barutta raja lu betul nung wahu jalo tolu asa tugu matungolu-golu parjolo binasa ma pinggap panukunan tu paparan no puta marsati walang doho girsang durian sadanai pinasahan mamusa pinggap panukuna tu paparan no puta oppu marolog dohot anggidoli siregan anggona sadaon kumamas matusakuku di lot na tua-tuan na molo didurung pora-pora mangihuk dohok si bahut molo adong kasilas ni roha denggam majo pinamasuk tugajo ate kapola haro unay mo molo halanaw jo alay bolong adong nang majalo sa sakukod dapat to kamon untuk si bulaw no amang baru di lot na tua-tua na godak sa bangunan ula-ula ni pargosi nung mahujalo hawi na kaning pinggap pangukunan nuhay mula sada Tuhan usong pinggap pangalusi buru nami pasahtam Maulia tema raja nami raja bolon. gabi amang buru Dison nung gadi pasahtam mo diso sere pinggap pangalusi. Asa toho matutusong na tua-tua. Dulu ni pangururam main na tong hatu buwan ni si marhalusi. Dison na kani kupasahtam pinggap parukunan nuhay pututuhu jalo habi ma. Gabi pinggan pangalusi. Asa sadawa tutu hami namarha anggi mangalusi suku-suku ni rajai mulai tema raja nabi uditi hamu dohonon nami ma mau lihat itu amat tak perdinggan bahasa ala dilihat dihita pertikyo pui perjupang di bagasa sadarion di bagasan las niroha laus tuk di batu pahamudo nakaning idahan ngalas dohot lopan gatabu disido tadina disido tadona disido tong deina disido nang tawona iya dihata ispahangon na binasaha mo na amang borudo honon namin songot na dua bagot na marhanto matong na diagatan di robya horos matok kami namang ngaton tutagda naman di kamu raja namang boru namin namang aliya batu tu raja ni amang boru idok na tua-tua na jolo nilang nang dosa ninung jolo pinangat dotok sinukun amang baru dia dihata di panganon nong tarung halas soni dia dolak na dia burunok na dia dotok katana dia rendok na asa takas mamang baru marsuara nama bukun tasiro dihata ni si panganon nang tapak saliyo ni ale parjulu madoro nami molati tu matta na martua di bata ala di bagasan ahi pasok dohita di tikyon namar dia tidak marhula marbur Asia lihat matutu perhorasan lihat panggabiat dihita nah hudul hita di kursi sikap ni lagi tiar matutu ditupaya mata di watahita mulai nama muka pakatayo sapi anu tu nama mujuni raja nami nama nukum raja itu tu di situ di si panganon ulahan nami dobe raja nami mandokong asa si titik masih gompa kolang-kolang maatong pangarahukna otik sesadia nakanin raja nami natupai segudang ma pinasuna gudangin nasi butong-butong otik si perditodi sepamurnas metong tu daging saudara may tubuhi si paloma ibulu matong si panayang huli-huli huhuk si pahit si pasidda panadi raja nami raja bulon tugsoni pe si panganon na hubatu pahami nakaning raja nami dan nama kulit tami raja nami alawar tumpe nama kulit sebat gada-gada manani huli tujuan narion asal boy lo bisa lo penon nami nalo pasang napu kamu salur raja ni hula-hula nami raja belum dihata di si panganon nau tapar saluriyo di parhorasan panggabia dola di dokna sino po dihami raja nami ya tadi si panganon masak nau taruh konetong abang baru dilok kamu parhorasan panggabia do hatani na dua-dua madok amang baru madok ngadon kan marakuk gunawuli dia mah laknya na patak kasamang baru mah si takas nauli na denggan songot dongan ni hasan apon na binasamu di panganon ni asa tu takas matong amang baru kumar buah-buah asa takas matutu uju berubah takas maju uju akola takas matutu hita maruma takas
takas ma hita ng mamora. Si takas ni pahorasan, si takas ni panggawian. Takas matututu kami marbubu tu raja. Raja nami, raja bulong. Didok na tua-tua. Molo nitaba bulu kodang. Dengkam matong bainong hiti-hiti. Molo anak ng magudang. Dengkam maatong bainong marhok ripe. Takas tu raja nami ditikong managabi anak namin ng gabi helamuna. Buru muna matong ng gabi paru main dihami. Raja nami raja bulong. Tumasalas doruhan nami las dututu ng rohat muna. Las ng rohat tasaluhuna. Nang dilihat Tuhan tadi nasida sada parrumah tanggon na baru. Asa didok na tua-tua. Ni tabuin na bulong si arum. Dengkam matong bainong uram ni pora-pora. Nahacip atong nunga gabi malung. Ala nunga jumpa sinakak ni roha. Tenglupo sinakak ni anak ko namin no parumain namin. Di siya nima raja nami raja na bulong. Takas to na sugo tabuan na sida. Tubagas joro ni Tuhata ima na mangalap. Pamasumasuon pasaripeon. Siyang bagas Tuhata maghide na posonay. Raja nami raja bulong. Di siya nima. Di somanian raja nami. Hata atta sinabot ni rajay. Alasat tabi malay raja nami. Dan terbaik kami do pesa betul dan kalau dapat to kamu angguanan si Beron. Alai prosturuhan kami dihaburjon di rajai. Barita nila pedang ina mardaka bulu pira. Barita ni haburjon muna raja nami. Tarbarita do sahat rodi di dia. Di sialani raja nami. Doho uduk di sarat di roha hami. Roma dapat to rajai. Asa di jomba pasatong nami. Sopan ni uhum. Sopan ni adat ni buru ni rajai. Marhiti ulang nago. Sino poti mahami raja nami. Tapi itu tong gigina kalau sampai. Ngatunggu lihat tong diri nami. Ego hamu nama habe sakku nami. Amang boru. Piga mahorbona. Piga malupuna. Piga garam mamasna. Apalagi jadi masron maimun lasiat duluhan amang boru. Ternyata takas matang amang boru marbawa. Semua ni bang gubang idon amang boru. Nunga tumbar taba-taba parbilang-bilang si godang-godang. Napi natorang ni raja isya bari-bari taksiwag. Ima sinamot ni buru ni raja. Raja nami, raja bulong mangelet mahami 10 jari-jari. Pasapul sadaw si majuzu. Siap pangidon nami, raja nami. Ima horbona, ima serena. Tabasada may dirubiana. Anggo sa butul na raja nami. Arong buhati nila tua-tua naman dokon. Habangin na si gargua, siyok-siyok. Anak ni Lali. Masa-masa di COVID na baru raja nami. Tumas segurang dohitan. Nama siap dibagi. Dapar arta behami raja nami. Dapar sere behami. Nung habis dia lang COVID na baru. Jadi siap Panginoon nami raja nami. Isima horbona, isima lumpuna sabara. Isima nang masdo serena. Tabasada may dirubiana. Sisa di mga alek kumahami. Sisa dahali parabahong mahami. Ima Panginoon nami do elet nami. Olpo kamu raja nami. Kerajaan amang boru niya terlas doro hatong koy kusiuluan. Alay amang boru di pangiduan mi jolo marpaduk kumajohami tu horong di hula-hula nabi do tulang man. Gabi tulang nabasa. Boy do peta relusakkan pangiduan ni raja amang boru nami. Iya so mangidupan ucuriuk kami sa raja di hula-hula nabi. Mulate ma di pamuro nami. Gawi tulang Nung sa dalang kami sa Katayo, nung mas pasangapag kami. Kaya nung mawikot kami sa eleksyon, ang kahanan niya tayo muna. So, ngunit maringgan na. Jadi, masih pololo ang kuber kami. Masih pasangapon. Tingkat kuber kami ang cari. Jadi, kami siyang porong irawla. So, pumawan naman doon, ay doon ay lauma. Terus, iroha sa south. Bahkan sa tol, kami sudah akahan ng ulang kamu macam natin moro nami natin ma takas dututu kami burumuna paihut-ihut pak katayo ni jala uli jala denggan soanan idok ni raja tobi nakiningan takas di pedo kamu jala denggan dialusi rajai opes yang kami tuhamu hula-hula nami sebagai hutong mahami manak sono dia idok rajai rade mahami burumuna mulai. Jadi mengadus suruhan kami apa sahaton mauliati ma itu harga takas tututu huta ilihon huta mihami huta kami dos niroha di bagas alas niroha dame do kolom di
ulot kasadarion. Jadi manusia kami hula-hula nauni jalan adegam ma tapasau ma ulot to di bagasan nasional. Horas. Ingat toh kamu sudah lihat natolwi. Asa betul ko baru do parjolo baru butuh hula-hula. Jadi boleh ate mah bilang kamu udah pertiket Tuhan. Jadi anggota kami baru di bagasan tangian dohita mulai berhori-hori tinggi di botol raja nenggola parhusit do holongta nata batu tu nasida las awus ini isuruh kamu mendokata ala memang ulah-ulah lo nenggola parhusit pangguaraku. Jadi mulut eno pangilongmu ngaikon matang isonang non raja di batobing do raja nenggolan parhusit. Jadi nungau ne sri lakin di bagasa kolong dohita ang dia matutum na tapis tahu sadarion tubuh maholong na manotong di halhon ay nunga tapuka ulot tadi bagasa kolong sahat tutikion so dia pena di sopahon raja di hula-hula kutulaku tu rajai nenggola parhusit las marohamong tuha mamana mamas-masui imasya kami baru mau lihat ema horas ma nungat cukup behami mandostahi bahwa raja nami nungawoy hatahoron nami sinamok ni buru ni raja sinubuti hami raja nami Hataho mamang buru. oleh atema raja nami raja bulun tuarjolo oleh atema di tuhatta di bata nungatung di jalohamu di oleh hamu pangeran nami di tikon pasaton nami ma sinamok ni rajai godangna 4 juta rupiah pasaton nami ma di tikon panggohi ini nonggohi 1 juta rupiah laus ulonon ulos sadari ma raja nami sirubodi mahami ima pangiron nami olu pukamu ma raja nami Buha. Tuh kapan nanti yodoh untuk mana buang buru. kosrohamu raja nami pasaton nami di hobak tu panggoramu Asa hulu boto makatahon. naudi Mengatangkas sitang yung kamu ngayon mandat to mangulupok. Lagi uhulupok kami may pasatong mo di bagasan laseroa. boleh atema raja nami Pahita lalu maraja lang mo pasatong. Magsilahon ni Burka. sada 2 tulu 4 5 mono 7 2 1 mengapas pasak na pertama tu raja Abang ngadu yung ay bilang ni raja ng mangurot ko nila ibapan. Kostoro hak ko isi. Pasatong adaw sa guru.
Horas. Ihamuna Dihamuna hahani pagduro nami Raja Purba Takasjo di Gauka di Bagasan Sodario di Parsaurata di Bagasan Lasmiroha Ima nang majalo pasuk-pasuk perbugaso anak buru di Huriyai Ima buru nami dohok meremuna nagabe hela nami mau diape mah dia maka di bata di Parsaurata di Bagasan Tikyo takas do hidupnya kedua molo siap dia peberei mangalpuru hot day buru itu lah alai molo dia depan nami hot day buru nih berparfusi alai molo dia depan nih Raja Purba buru Purba mai dapur dia basna jumpa di Tikina sisa dabu mahita di Pangurota Raja Gubatowi molo kamu di Jolo kami mamangi hukum di Pudi molo kami di Jolo Ratma Hita di Pudi kamu hahani pagduro nami Raja Purba amam takasdo balgado kujal kami sinamu di Berute alai molotumpe sekolah sadia kupasahat kami siang sinamu di Berute las marohani haha pagduro nami Raja Purba do inata somipada ala madi dia nanti kami rupa mendokumensi takas turison pasahaton nami tanggo na mulu asa tanggoma Parsaurata patuturota dia ka arni mangiu laos mangiu do dison tua takasan tumpe bir na di Bagasan kotor ang gialam takasma nang di para datota kuat karena mangiu sohon na hulok sinakiani molo hamuma di Jolo kami di Puri dohot sebaliknya mau lihat mah dia mata dewata sia sinamon di Berute pasahaton nami mah sebahagia Tuhanmuna hahani pagduro nami Raja Purba pasahadamang mah tapi pasahat itu kami menjadi pasahat asa dia rusi Dari dulu dia mah